Hey guys, good morning. Today we're going to Floating Cottage. We are gonna spend the day there, and the cottage is literally in the middle of the ocean, and it's floating because it's called Floating Cottage. And we're gonna have fun, eat, and look. It's a beautiful weather today. It was cloudy yesterday. I always speak English, but I always speak Bisaya later. Anyway, whatever. You understand whatever I say. Because I have a lot of Tagalog viewers and I don't know how to speak Tagalog, so it's better to speak English. Anyway, we're going and it's gonna be a fun day with family. Gipakyaw nila tanda na tinda ni ate. Sige na, bayad nila eh. Europe nila ang chips na ng junk foods. Wala na oh. Wala, tama na panihapon. Hi! Mag-swimming na po! Hey guys, we're here in the cottage, floating cottage. Drone shot. Joshua, drone shot. Bro. Dog. There are a lot of cottages in the area like that, just like that. Floating around because they're called floating cottage.
Dili lang ko. Ulaw siya. Ikaw lang. No. Kasi mga classmate ni mo. Relax, Kara mo na. Kara, lato dili. Yak, hindi ko mo dan. No! Muna akong cousin si Ate Cookie. Muna si Titing. Si Kiara. Huh? Si Tito Totot. Tita Bul. Tita. Why lang! Tita Why lang. Why lang. Hi, po sa mga istorya. Wala may ka-istorya. Nanay Carmen. Hello. Si Lexine. Masay ka lang ni mo, Tay? Aisel. Tita Ria, natulog. Tito Dante. Si Fling Fling. Kita nung ha. Marian. Ate Lisbeth. Michi. Uncle Beng Beng. Mama. Ako! Sam. Sam, hi sa camera, Sam. Diyan. Kita na ko si Mary. Hi guys! Sumanamig pangaligo karon maglatik mig saging. Malit mig saging ni Ate Cookie. Talago. I-crave yun ako, nidugan ako. Wala may saging. Turon! No, ingat bitaw ko turon din. Na daw sa pikas. Lamat. Hindi ba nagturon doon? Oo, na turon. Mga street food diri sa ano. Palito ron. Wow, vlog ko. Ilaw din mo. Turon! Ang sukli! Ang sukli! Dami saging, oh. Purag mag-food trip na putaan ite. Food trip na pod mi. Jalapeno kayong ice, oh. Yes, ano ani siya doon. Ka-food trip na pod mi, guys. Yes! Food trip na. Sige na. Halo-halo! Halo-halo! Halo-halo time! Dapat pa doon sa Taguilon. Wala na yun siya. Aron, wala na siya. Ako naman gutom dito ka sa good food. Ano siya? Wow, this is my favorite here in Dipolo. Kaya ako kapila ha. Ikaw kita, English mo kita. Interview mo pa niya? Interview ba? Hindi mo ko guwapa kay nagkuan man ko, nagpa-beauty man ko. Introduce lang, si Tita Mimi. Ikagit siya. Ay! Oh, hindi mo sa ice cream. Very nice ang ice cream. Hindi halo-halo. First time, yung kaon ko. Kung wala tindo, hindi ko kakaon sa Travis. First time niya? Oo, diri. Hi guys, mga classmate na ako guys. Start na din. Saya na ako, expect ka mag-English ko. Did you na daw? Tagan sa pwede mag-word out. May kang leave na din lang. Si Budjoy, Dayin, Raquel. Ano sa name niya? Miggy. Oh. Hi. Energy. So, paano mo ipangutanan ako ba yan? Kamusta na ka-glaze? I'm not fine. Ang Uy, ma. Gusto na mo ko. Wow. Gusto na mo. Lingkod, ma. Lingkod, ma. God bless. Ako gusto. Alas 11 na sa gabi, wala pa minahuman og hangout. Manginom na pod mi. Go, punit. Punit dayon. Ako may vlogger. Asa man na ni? Ang Red Horse. Bila. Gusto ko ng Red Horse. Beer naman Dili na. man, pero dili ko may nung mag-reverse. Kanina lang. Okay na. Go. Fine. Chips ta chips. Kamoy pili. Hi!
Hi, good evening. Okay, so nami karon sa balay nila. Sa boarding house ni Gerard, gayang negosyo niya. Okay. Gerard, ako daw kang sweldo, Gerard. Nangutan ako mga viewers. Hapit na ko mali-off karong January, wala daw JO. May mga food, Okay. napoy alcohol, Tagay mi og chicharon. tubig. Ay, tagay may tubig. Yakult. Diba? Ay, okay, dili sponsor. Di na ipakita. Ay, di na ayaw. Wala sila Ano na mga YouTubers? Dili sponsor, di na ipakita ng brand.